Rimigap the Achawi Kamadaya Baubing Kamjongli Hokmau Shokpokaira Hokmagagada Tihaira Shokarna Mayang Sang Mimada Kampasom Tangna Shongfu Sempokaira Didio Ashok Kumar na Paisa Shijin Kungwi Penda Rukri Kawai Zimi Haira Lake Yang Thor, Aja the Tangkhul Express Pao Ningsemla Kasar in a Pamidlay, Pauping Mesa in a Nangrumsa. Kamjong districtly, Hokmaura Shung the Hokakana Ping Ning Creek Lak Haira, African swine flu he Kamjong districtly Lavashung the Hokmagagada Gazachina Tihaira, Kala Maman Maron Kawaida, Hok Hangjikoga the Sata Thaira the Ismojo Pao Samanga. African swine flu Gazaga High Hok Pingji, Kamor Mupama. Marlak ay nakrulaga ashilong laga katihi thayada hanga. Kamjong District Magistrate Rang Namay Rang Peter na Maram Hili Jitay kami kashokli African swine flu hi dang speakery farming grihangli take lak haira kajihi hanga. Hokmao jimangyaw kawaida DMG na Preventive and Control of Infectious and Contagious Disease in Animals Act 2009 wi azingli apamji controlled area ay na haimi haira. Krihangli kale dance farming we aina kilometer akahi infected zone aina haimi haira kala jiwe na kilometers tharahi surveillance zone aina haidale hangda kale zone jili hok kala hok sa kyor hi momyamana African swine flu gaza khamrau hok kharingranu kathiranu kayang khareli mokhishok ngasak la leidale hok mauji Myanmar wibak aina man gashok ta leirada hanga Department of Veterinary and Animal Husbandry Kamjong District na Subdivisional Magistrate Officer li ngasik laga maramji yang sangdale. Hokmao jili khangishir sada Ariwi Tangkhul ungramli kipana ka hokma kadat paimara kala pungung pungmala masa paimara da DNL na jizumi haira. Yukul District wi Kampazom tang chongfum sha sangkawai ot ngurut hapokaira. Tang juwi German sada kle Peterson Chimrana kahang tang li shorkarna mayang sang tugada tang kalata na hapok kahai kasana. Peterson na hitata la hanga. Hiu crew headquarter li khle kamba som tang de aya hi isi kamba som tang na government na hiwi district or road hospital hili road ho hili government na ja kam yang sang mi thugi de isi tang na hapok hai ne isi tang we contribution kaji kha na sa ka pai bing na chung me de sang mi kalam sa ka pai bing de tew me de sang mi je laga private way na ngasai laga hopok hai ne yang lo hiwi sok da khliya ya repair sa khai ne hi ta da gong tha khai ne kari mi zat bai rui jin ne chi da ho gi da I thung wi tang hi na marung ninga di thum tangai na saura government na me yang sang mi thura tangai na saura da hi tha da hopok hai ne aya hi si mi 300 400 na sa khai ne hi akasi sa kan azula mi 60 70 na sa da le ye kala tang wi main road hipa hi isina kadeo ka extend sa vai sa da khlene isina saki ji SP junction we na hobok laga ari main road traffic point na dang da sa vai sa da khlene hi ari isi hiwi budget hi itum kaji tha where we serve we na la ra laga hi tha da hobok da khlene hili itum chai ko runa tang hui mi bing na hang ngai ba wa na thum chai ko ru ka tom hi itum ning chang da le ye kala hi ya ru wi song fu ne ka ji wa tang hi wi ai na makan da khre tang tra kha le da khre ne kala hi main road tha da hi chat ung jat wa sa son da khre ne ji ai na itum chai ko ru ne hi ka tom mi sir se ji na thum chai ko ru hi hang chi phun ngai ye kala press person bing di la hangai ji wa na thum na la hi thei laga hi tha da akhali wala la hiwi pau hi thada ka chi sat mi ro chi ji ra iwa hanga ye ari re si otsa da le ye otsa da re thada mang sam da sa bara ka ji ai na wa tang ni la isi ji isi wi financial condition ni thada yang ban da where we serve when ra da khli chai ko ro ji la khi la ga hili ka tong la he sang la ga aju sa da khli hi tang na sa da khli hi wages mang wam ne volunteer ai na voluntary thada chikan rok la ga otsa da khli ne sambang da khli phe sak dong hi material li thada sangsar da khli ji
lok sang sar khai na medriers khlo wang chi ta da phesang ngai sok laga ngalang wa hu tang wi mi hin sa da khle ni chi la hangai hili medical office chief medical officer we office la le da le ye SP we quarter hili la satak khle ne at this twice in the day SP la hili songfu hili satak khle ni even chief medical officer Ukru district we kigala hili at least twice in the day ta da satak khle ni chi da Titaka songfu he ka saksi da khle hili itum da hitada misa koren hitada kigalaga kato misalo gi pa hi ichi hang chi phunga nisila ka Tangkhul Road and Development Convener Raingam Sangjiri na kahang athum na jingkum thumraga da sarkali jihan haira kala jiwi alungli petition la sorkhang sai misang haira sarkali latara khashidala bohaira kha khigala odmashok tuwa Yukru with circular road Jirasem Kamisada, Shangjiri with Duena, lipstick Nyautada, Ranyao Sanglaga, Twihawa Jia. Nala la Nala Matatura, Nala ga Shongfugalala Mataitura, Ara Nili Kot Lujaka, Hapta Kalangda, Adam Zanghara da Shangjiri na Hanga. Kala Nalang Lemli Hokshimgata, Semgarok Haugada, Nala Gapuijina Gazing Krotaran, Macau na Hauda, Shim Worshim Gagana Shnobing la Worshim Gagamatala, Louis Somda Kalay. Tahawa gaji hanga nala we kamakau shokta kalejinala gagaza shokrada ninkarikdale 2017 gum yoga jang we direct trada katang CM Singh na yukruli lubakro shakani abaka we development kuramira da doing shitsa ka haiji duimang sa ka hailada kambasom tang we road and development convener jina kang hansai Shorgana matada yangsang misani jia ache itum kalatana contribute salaga shongfuji masyam samarada hangsanga Kambasom tang we shong fuji ajahon tarit akhatang sampok haina hangdak le shong fuji li Ukrul district we SPA na dangdala zazat kajina da rangam na hanga atumna social work sada khalehili face terukaya jiwing jaili football la zanga da hanga kala shong fu ke SMG SP quarter junction aina habokta phungwetang traffic point washung da sarada hanga Corruption maling sa kawai yang ay nasadak lay ot kashok jitayda TIPR with DDO Lion Lakpam Ashok Kumar with Dungli processed kapay za thawlu da CM na jizami haira. Maram DDO with Dungli corruption charges complaint kasa Chief Minister li misang da achigachang CM na jizakamina. Ka hiwi maram li yari di kitwika mapong miranga. DDO ji na lupa lak mati ting hang mati da jishat shajiko hang jiko kara shijingwi haira da pendale. Lupaja 12th Manipur Legislative Assembly Election 2022 we coverage vivang video camera lo kawai kamina da hanga ka DIPR na private firms we na camera masasa laga thang lupa tingkani milaga sakwi hawa jida khani thang camera masasa laga camera bawa malokhui kajina da hanga jimang maning la lupa 5,79,200 he 12th State Assembly Election li media coverage vivang kami Shijinwi Hawadala Pendale. DDO na District Information Officer Kajida Lubating Magada Panga poll coverage with expenditure Sada Miran Gajina. Ka DDO na awiyar kakwilaga DIO's Pingjili Lubating Tara ay nating magawi alungli miya. DIO Kibalika ting magada panga mami manada hanga. Infal Times wipaw na kahang. Ashok Kumar na lyric lila. Kapiksang laga actual payment receipts APR shoi DIO's pingwe na hui kawaila saya da hanga. DDO pa jili mat kwila kabom hi witnesses pinglila sui kui manipulate sa kawai kamina da complaint jili hangsanga. Tangkhul Baptist Church Imphal DPCI we working women's girls hostel ipam kawai hostel form shop pokaira form DPCI office li sambang baira ngothor bung thara makai na hapokta ngazin bung mati na dangda mishok tale. TPCI working women's girls hostel with CT Mataila Kaina class 11-12 kala BA li tamzata collection of being wivangna form Jirakra Tarik Trada Akwi Mangali office li misam palungra kala Tarik Trada Pangatang Athor Pungtrali Juwili interview queera Manipur Weekend today Kangariovu Maipam Lintwaingambi Devili Hero Indian Women's League 2021-22 with Best Goalkeeper Award Mihaira Lintwaingambi Devi hi Zinkum Magadaгаtum now Thobal District we Mina Best Goalkeeper Award hi Saman Lubalak Aka
trophy ai nang soda mia Kickstart FC we goalkeeper samida Hero IWL 2021 to 22 we lindoing ambina mathala kaina Ryomi haidale Kickstart FC hi Canada ka Super Division Team Indian Professional Football Club Kasar Bangalore leya lindoing ambili Linthoi the Lahoda India Shinau National Football Team ni goalkeeper mathama gyopkachi akana Manipur Shinau na Kanchute National Football Team li gazang sam kapang khare theruk na jaili linthoi la gazang na Water Resource and Relief and Disaster Management with Minister Awangbo New Mai Iril Kongpei Angaret Bayang Sanghaira Kong Chiwi Aina Kishok Gurubat Aina Yaralpat Kongru La Bayang Haira Pak Yang Jili Shatrikau ACMLA Sheikh Nurul Hassan La Zangam Achiwi Chur Kajang Kupailaga Desiltation Ot Ngurut Kwikara Chia Minister Awangbo na Baumeli Kahang There Gapong Ngalay Kamin Hikatha Hi Mashokawai Kathem Now Ping League Ngalay we Angaretila buying a Sakura Chia Vak Yang Jili Flood we additional Chief Engineer Y Homendra Singh SE Sahid Cha Kala Executive Engineer Ramay Ningtojo Aina WR Department officials Ping La Zanga Kuki in B Manipur na Prime Minister Memorandum Mikasangji Thotchan Mashungda Majitator the Federation of Hangmina Makamia Pongshokaira Memorandum Chia Achujang Tarik Akathang Mikasangna Federation Chui Doctor Publicity Secretary Komdon Lisana Kahang 2019 Kum Union Home Minister Amit Shah li Federation Jina Memorandum Mikasangli Anglo Kuki Rai 1917 to 1919 da Malay Mana Kachi Hanga 2019 Kum Karam May Tarik Tharada Jishatang Kohima Patopli Sanghai Kasakuki Prisoners Tharada Kanina Commissioner Suma Valley Aina Hill District Li Application Migisang Likhang Atum British Li Rai Katamaning Manaka Chinga Kam Sanajawa Singh na Manipur Maharaja Li Bom Kong Ainang Kunda Kawai Rai Kasali Kanga John Nagaji Hanga Kuki Bing Jina Jinga Kam Sanajawa Li Kanga John J Rai Jiaka Kuki Bing we house tax Lubaga we Aina Sudameda Luba Akaina Red Me Ragaji Mayakang Rock Leda Gasana da Hanga Application Lyric Miksang Jili Union Home Minister Lila Federation Jina Jipun Wahaira da Dr. Komdon na Hanga Komdon na Kahang Kongsai Mi Bokala Tada we mi bing na Manipur we Koka Gasali Shekut Kwai Masama na ka Ayar we cookies bing na Thorinjan nga Jay Kwai Gasana da Federation Jina Hanga Thorinjan nga Jay mi Kwai Gasali Federation Jina Momia Lak Marada Dr. Komdon na Hanga Hoziki matamda mipung khudimak na hainari stay home stay safe Wahai se magun dilay adubu wahai da magun lairagata yabasu natte oiba yai yumadu da magun lairabadi Mamangai dadi yumse yum khakta oirame hozikti office spa salon restaurant supermarket mana masingi kaitel Angang Singi School amadi football field punamak yum ngaktani. Hozikti yum danatana hairiba punamak sing sisu samely. Aduna yumbu yam sexina sabiyu. Make cement ga loinana. Make cement take laroidaba yum tat laroidaba mari. Dr. Helena Eye Care Center opposite Raj Medicity, North AOC, Imphal. Dr. Helena Eye Care Center Li surgery, prosthetic eye, contact lenses, artificial eye testing, frames, different fibers, glasses, hikatatha sapaira. Visiting hours na summerly Monday to Saturday 8 a.m. to 4 p.m. Sunday li na 8 a.m. to 12 noon na. Appointment Vivang 977-406-5535. You call Sami Pai. Northeastern Apomkala Sikkim MS Pini Gatom Kawai Central Sector Scheme with Guidelines Qatar Central na Miami Haira. Scheme G15 Finance Commission Cycle 2021 to 22 we aina 2025 to 26 dangda zatnara jidalai. Micro Small Kala Medium Enterprises MSMS Ping Matha Zatkawai Scheme Jina Lupa Ainang John Mira Scheme Jiwazingni Mini Technology Centers Kasam Osam Gashok Desk Kasar Package Kasar Research and Development Training Higtha Wiwang Facilities Kamina
Central Sarkarna 90% kada aman khangkui kami higata hi zangdalai financial khangjonji lupa 13.50 crore na dangra scheme jina industrial estates kasholi lang genre factory complexes samira kala chubibang chung makeup da lupa 15 crore yang mira tourism sector li la yang sang mira kasha kaza kahang khamui gesam kashan gajon khangase dry cleaning refrigeration cold storage IT infra mangkhawai tourism da local otur jithai khawai apam Higathawi Bangla Zangdale. Hangdak scheme with guidelines Katharji websites www.dcmsme.government.in li yang kui baira. La luishita achewi kamadaya bauping. Kamjongli hokmau shokpokaira hokmagagada tihaira. Shokarna mayang sang mimada kampasom tangna shongfu sempokaira. Didio Ashok Kumar na paisa shijin kungwi penda rukri khawai zimi haira. Achu pau he na ngajang haira pau na da klaina tumzai kor li khamahaya zimi shong sa serno.